Halo guys, waktunya bekerja karena istri butuh makan, bukan hanya kehangatan. Hai, mak jelek mantep jos. Ayo. Nasi pol. Iya Vi, bener pergawean Vi. Nek ra ngono ra nyedak pergawean Vi. Prin, dene Prin. Prin. Afrin. Mokong kok Afrin kok. Apa lo nyenggol lo? Rubo lo. Nyupiri Arko. Awas lo. Mau kok aku bagian syuting. Bagian Mama henggar, mami cinggar we. You. Here I am. How do you? Jatuh loh. Mas. Bah, kok luwak. Rupane kaya luwak. Bah. Alah. Kades apa? Kades sapa? Duwe tukang ambek kulit malah enak-enak angkruk-angkruk. Kok kapan iki bareng? Aduh.